Hello, mayambu emerging Bible prophecy ministry na taram noksari ngasi aina lakhotariba topic asigi title di redeeming the time matam manghandaba matam kanduna thamba hairiba topic asigi maramda aikoi taminasi koi ahanbada aikoi ishobu pathana tawse sagada leibe paisho na koininga litena thagachare pa ngasi aikoina अखोइना हिंगलिबा मतम जा सुकमति फतरबा मतम ने अखोइना मतम अरेंबदा महंगनबा मतम ओइदरे हाबेसिगी मरमदा पापचल उन्नाइना ngangjagदौरे मसदा नाकी थवाय सेंबा संगलिदना फाजना ngang bangaman biu tari kuding da sunahana porpina biu ai ngang bukuri mana ki aning bagi matang na ohin biu Prabhu Jisu Christ gi ninda kuram jare amen ahan bada Ephesians 5:16 paminasi redeeming the time because the days are evil aduna matam se kanduna matam manghandaduna mahalagumse maramdi aikoina hingliba matam je phatabani sinausa aduna aikoina phangliba aikoi khristan amigi punsida hojik aikoigi punsida lemhoriba punsi khara se hokiba punsi di hokre lemhoriba punsi khara se aikoina ariyambada manghandaduna aikoina ishorgi wahi paraga ishorgi asumba thiraga असुम्बदुगी मतुंग इन सतुना अखोगी प्रभुना लाखुदो असुके मतिक नखरे अदुगी दमक थौरांग तौनगाई मतम अदो अखोइन ओइसी हैबने मरमदि मतम असे फतरे हैबने अखोइन हिंगदिबा मतम से असुके मतिक फतरे हौजी कोरोना की सेकेंड वेव ना पृथ्वी की मफम खुदिंग सैथेंग पीरी अदुगा थर्ड वेव असे जुलाकदौरी पुनमक सैतान की प्लान ngakthani sinoksin अखोइना ईश्वर की मिसिंगसे हौजी मसिना मरम ओइदना चर्च का आदरे चर्च का तबने कनागु मिसिंग बाइबल पादरे अदुगुम्बदो अखोइना तौरगुमसी अखोइना होजि पेंडेमिक के मतम मसिदा अखोइना बाइबल फजना पादुना ईश्वर के असुम्बसे फजना थिदोलगा अखोइना प्रभु यीशुना लाखपा असुके मतिक नखरे असुके मतिक फत्रबा मतम असिदा अखोइगी लमसा साजसे अखोइना सेंगना अखोइ ईश्वर द फेयरफुल ओइना हाइबा इन्ना थाजना करमना लेकनी हाइदो अदुगी थिदोकपा मतमदो ओइरे हाइबसनी अखोइना हिंगलिबा मतमसे क्यामकी मतिक फतरे हाइबसे यंगमिनसे अखोइना ममांगदसु हाइजगरे मैथ्यू 24 की 37 39 दा है Noah but as the days of Noah were so shall also the coming of the son of man be hai Noah gi matamdo oibagumna meigi masanapa Prabhu Jesu Krishna lenglakpa adudasu oigini adu aitaradi Noah gi matamda kari tauki kari oiki habdu omo verse 13 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark Noah na ark manungda changri phawa aduna ising isauki mamangda lairamba misingna chaatuna thakduna luhongduna lukhonghanduna lairami hai masida palliba misingna taunadiba se chaaba thakpa haibse masida drinking haibse aikhoina ising thakpa adugumba nate mahi manai thakpa nate masidi nisha sinaba yu ngawba aduga saaduna haidi chak chaaba se pamnate adubu sanai junaiduna makoina lairami haina masida pallebni luhongba haibse kaisu pa nate sinausin ishona palem pithip eksemba matamda ishona ahanba ifadam luhonggibni Eden garden da bor pikibni ishona aduna khwaidi ishona ahanba lengkhatkiba institution singi manungda masisu amane luhongba haibse adubu masida palliba luhonghanduna haibdi masi kaino ishona yaba mongda nathaba aikhogi haksangi oiba aningba apamagi matuna tawri hujik matamda leibse nupa amana nupi manga taruk loli nupi amana su masa mapureba leiba nupi na su atopa nupa amda senthoi masini luhonghanduna se aduga aikhogi lebaki aina su kari amta kaide masi supreme court su kuidena rai takhibani madudi kaidoba matu masa leiraba nupa amana aduga masa mapureba leiba nupi amaga makhoi masa na yaraga luhongaga chelbudi kari su pabaite ana hai aduga samasati yam khai ishogi mengdadi pamne aduga tangpangi mengdadi masi pap leite hena makhoina tumaina piki aduni nawagi matamda tawbudo hoji akoigi samasida yong khoi hojik lairiba matamda ju thakdaba sa sadaba sanai junai daba mi kana ngoksna daba mi kana laigeba ngoksna majina maramoiduna
nupi angang da karan taba apikpa angang singda akoina iche ichan singna yengba ngamdaba sagi research laibase maramdi miyobagi chinjak se sari thaklibasna miyobase sa ole sa de hujiki matamda gyan yam tare miyobade sa dagi helaba adugumba miyobani habni. Verse 29, no, not until the flood came and took them away, so shall also the Son of Man be. Aduna mukhoy khangdre mukhoy chaduna thakton loyami aduma khangowdana ising isaw lae aduga mukhoy makhaydo ising isawna loyna pukre asuna migi machan pa lakpadu oigni habdi Prabhu Jisu Krishna lakpa matamdasu aikoina tayang panbagi paapta luptuna aikoina sanai yunaiduna aikoigi hakchangi aningba apamba saagi lamcha chatuna tayang panda lairingda tawringida isobu thorang tawringida mi laigin mi kyamarum laigini haiba mi sing ado loina ising isawna pugibna mangkhibugumna Prabhuna anisuba lenga pumatamda su mangane hamni haiba sing asigi manungda Christian kyamarum amasu yaugani nang aisu yaubu yai adubu yaudani gi da mahuji aina section wa haijari basini sinawsa bible legi haijari basini akhoi thorang tawse Prabhugi ising isawgi matamda mi yamna sigibdo sumnatangi mi ni pan khatangni kalodise adumai tawdana akhoi aroiba matamda su mi yamna Prabhuna lakpa matamda kaloi kanagum Christian kharanadi mi loina makangani haibasu yai adu oithoktamni khara khatani chaga chakadaba mi se aikoina suki matik laibse phattaba matamni haibase aikoina kawgum se amu second Timothy ge 3 gi 1 to 3 aduga 5 to 7 da muking siko this know also that in the last day perilous time shall come roiba matamda khudong thiba matam lakani he mana karamba khudong thiba matam se lakpase karam kanda lakani hai masida pide khudam sing se uba taragde khudong thiba matam he to khange hairibo pide khudam sing ado loina ure sida verse 2 da mi sing se masa matan da nungsi jaba ai yaringe english se pa adum yenglaga enum atra handa chalake matam yam changdanaba ai khatang jo adum haijarake mi masa matan da nungsi jaba mi laigine hai hoje khoi samaj da masa matan da gi khanba masa gi nungai ni agi dam khanba mi gi mamit kothoge isa ai khoi gi isa da mit pan gena khanba adugumba masa gi ojaba phangngai gi dam mi singi hak matpiba mi singi chakthung matpiba asiguma mi sing asina malan prithibi ai khoi gi hujing Manipur da natna prithibi mafam khudinda thungduna laireba adigi kalakpa henko aduga boaster napan tawba wa chaw chaw ngangba hoji ai mangai ra na chatpa yam laigre asiju proud hai chu napan tawba blasphemer isobu thina ngangba mi sing bu thina ngangba lai ama pale haithana ngangeng wada ngangba asiguma ji hujiki tamda lai mathangda disobedient parent mama pa na haibe inda hoji mama pa na haibe inba masa kya lairigene koi samaj de masi na takpadi mama pa na haibe inda ba masa masing asuki mati hankalakane ba Prabhu Jisu Krishna lakting mama da hoji oi hankale masi na takpadi ekhoina laidibse yamna khudong thiba matam haibedi Prabhu Jisu Krishna lakpa thongjinda lai haibegi matam duneba aduga unthankful mibu thagat pa hitaba ingonda afaba mayam torogosu thagat pa hitaba tobin man khangdaba mi silangkhani unholy sengdaba mi singlakani without natural affection haidi ishona ekhoi malam ishona ekhoi sembiba matamda ekhoi da nungsibaga loina na sembibane ekhoi miyobse hoji sa sansingda machabu nungsidaba amata laitabane loina nungsibane adugumba ishona pibirakpa nungsibagi horpum oireba ishorigi horaiba adugumba nungsibado ekhoi gi marakta lairoi habni misingi marakta laite machimanaw singi marakta laite aduna machimanaw sing khanai tawriba myamse ekhoina ishorgi nungsibado ekhoina laitabagini mathangda trucebreaker ekhoina thajaba manganba si tawgani haiba khoi marakta ishorgi misingi marakta thajaba nganba tangpan leiba misingi marakta thajaba manganba kyamram lei false accuser misingbu maran kaisu lanjadaba mibu maran siba adugumba myam tholakani hai incontinent pen thokpa sungai leitaba paisa ya khaitang paisa yam bhangasu kro talasu pen thokpa hitaba masiko pen sungai naidaba sigumba je myam tholakani hujik oiri adu fears anxiety tamba despisers of those that are good afaba tawbu mising adubu tukachaba mi am tholakani hamni afaba tawbu misingbu mangan tangani ai honaba adugumba lakne number 5 verse 5 da aduna having a form of godliness but denying the power thereof
ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯔꯆꯇ ꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ but denying the power thereof ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯂꯨꯛ 1:37ꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯥꯞ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯏꯉꯝ ꯉꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗꯗꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯆꯇ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯔꯆ ꯇꯔꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯔꯆ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯔꯆ ꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯚꯔꯁ 6ꯇ for of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sin ꯄꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯕ ꯂꯟꯐꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯎꯄꯥꯅ ꯎꯞꯄꯒ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯂꯦꯠ ꯑꯋꯦ ꯋꯤꯠ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯂꯨꯗꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤ ꯆꯔꯆꯇꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯤ ꯇꯥꯏꯪꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯚꯔꯁ 7ꯗ ever learning and never able to come to the knowledge of truth ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯤ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯤ ꯇꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯆꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯔꯆ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯟꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯑꯔꯊ ꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 12:12ꯇꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯅꯤꯗ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯗꯦꯚꯤꯜ ꯑꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯁꯥꯎꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯄꯥꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯒꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯔꯥꯎꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯔꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯂꯨꯁꯤꯐꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯥꯡ ꯇꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯔꯒꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯒꯗ ꯃꯥ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯣꯕ 1:2ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ 1 Peter 5:8 ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯊꯔꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟ ꯈꯥꯡꯕ ꯈꯜꯂꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯗꯤꯌꯥꯕꯣꯜꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯂꯕ ꯅꯣꯡꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯣꯠꯁꯤꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯅꯣꯔꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯂꯩꯀꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯁꯥꯗꯗꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯗꯗꯅ ꯇꯥꯏꯪꯄꯥꯟꯗ ꯇꯥꯎꯗꯨꯅ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯑꯗꯨ ꯒꯦꯝꯗ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯎꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯩꯇꯥꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯂꯩꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯅꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯊꯦꯝꯕꯗ ꯇꯥꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯝꯁ 4ꯒꯤ 13-14 ꯍꯥꯏ Go to now ye that say today or tomorrow we will go into such city aduna akhoi ngasina hariba sahadudha sakani ngasina sida sakani akhona continue there sahi ama laigini buy and sell and gain them adu laigini yongini akhona profit tangini haina akhona mission hai aduga adugumna tawgunu sinawsing akhona tawgumsi masida haibse aina sida satkani ai si tawgani ai paisa sik tawgani si tawgani haina tayang panda tawribado adugi matung ina tawranu haibni whereas ye know not what shall be on the tomorrow nakna haring kari thokne habduna koi khangde akhona plan tawduna sida sakani akhona tour gi plan adugi plan nungaibegi plan adugumbado tawduna isor kauthoga akhona tawgunu habni for what is your life nangi punsi kari wagni it is even a vapor manin gumani that a vapor for a little time akhona kongon laijagi kongon do manipur da ju laiji ising da tawriba ising mathak tawriba kongoni aktang da mutkibdo adugumni then vanish away kuda kumangin tani snausa nang ai gi punsi tambang amanate ai ngasi chene heng chini khangde hoje aina puning hongdring da lambi da chapada gari na thenga chirari kaidoba aduga asigumba myam se thokpe khangudana lakpe adoi tardi nang ai kari oigini ai noro ta sakani akhona punsi ja suki matik ten khrabni sona pibirip se matam mare mada mahan ngai matam nathe akhona matam fajana sinaraga ishogi da muk tabun thokpa akhona ishogi da muk thorang tawgdaba matam ni haina masida palle 2 Corinthians 6:2 da su aduna ngasimak akhona ngasimak isona yabiba matam duni ngasimak arang kubungi numini masida hari isona ko behold now is the accepted time behold now is the day of salvation hoji isona loksan biba matam koina isobu loksan gedaba matam isona yabiba matam aduga aran kubangi matam do ngasimani sinausan nang aina haukiba punsida phatat mayam torum lagasu ngasimak aikoina isogi afawo pause taba taragadi aigi pa khudimak koloni nang ngasimak Prabhu Jisu Krishna aikoi pisanjaje adoi taragdi isona aikoi pa kopigani isona ngasi haiba numisida aikoi da arang khobam pibigani haina masida pali aduna aikoi matam thintaba tarugumsi matam mangalagumsi aikoi gi isor asukam matin nungsi thaujana pik thanbani aikoina phana phataba pap toromsu aikoi gi pap kuloina huji Prabhu da sangjaba matanda mana kopiba amdaba leite adu mana aikoi anauba mi onthoga adu hana tawkiba papsing adu loina thadogalga hinganba ngami habise aikona masine aduga 1 Peter 4:1-2 dasu asumna hai for as much as then as Christ had suffered for us in the flesh Christana aikoi mebigi aikoi gi song khraba haksang asi lauraga mana asukimati awaba khangki adu aitaragadi arm yourself likewise with the same mind aduna Christada leba puning aduga hairiba puning asimaka chamanana nakoju nakoina sama khulai senjau haibni for he that had suffered in the flesh had ceased from sin aikoi gi haksang da awaba nangiba mahana pap tu thadoi haibni haksang da awaba nang bahibdi ki athadi kaino aikoi gi haksang ki ningba apamba meet na kong aikoina leidiba indri manga se masina aikoina ishogi aningba gi mayakta nakoina Galatians 5 ta yenglagadi khangni ishogi aningba gi mayakta masina tawningai gi damak thabakan holeba adu honarakpa aduda aikoina kaidoba aikoina madugi mayakta tawdana aikoina khangbase masineba aikoina suffer in the flesh haije khogi hakchangna pap tawningai gi damak themba tawningai gi damak hairap khudimakto madubu aikoina thengnaba ngamba madugi mayakta lepa ngamba madubu mayongnaba ngamba taragadi aduna aduguma missing aduna pap cease from sin hai pap to tokani hai aikoina pap tawribse karigino aikoi gane aksangi aningba apamba sing ase aikoina control tawdabagini haibsini that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of man akoi mi haksangi apamba sing adugi matungna aikoina mana lemoribu punchi to mana hingdaningai gi damaktani haibni aduna akoi mission khangsi haibni but to the will of God ishogi aningbagi matungina akoi hingduna akoi haksangi aningbagi mapan
ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯂꯒꯨꯝꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯑꯊꯦꯝꯕꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ 2 Timothy 2:15 ꯍꯥꯏ study to show thyself approved unto God ꯅꯪꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯅꯩꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯕ ꯃꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯎꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯪ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ a workman that need not be ashamed aduna ikaiba nangloidaba thabak suba mi thabak surasu yamna sangkona luna nana suba aduguma mi du oyu adumaina bible naina ka chu padana nainu nainaba adugi matungna chalu adoi tari ai bible gi matungna chatpa taradi ishona khoje yabiba mi kinge bible gi matungna chatragadi yabiraba adumaina bible pa hamni rightly dividing the word of truth ishor gi waise chumna khaidokpiyoba macha tana khaidoga nainabiu hamni macha tana nainabiu hamni ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯔꯒ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯥꯏꯁ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯁꯗ꯭ꯔꯥꯡ ꯃꯦꯁꯥꯛ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯕꯤꯗꯅꯦꯒꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯇꯦꯝꯄꯇꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯅ ꯂꯦꯞꯄꯗꯣ ꯉꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯁꯃꯣꯟꯁꯤꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯦ ꯁꯒꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯥꯈꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯈꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯦꯟ